neka se pripreme. Finale kategorije do 88 kg, beli pojasevi. Šćepan Drinčić, ekip Fabricio. I Bojan Arsić, sekunda. Ponavljam, neka se pripreme. Kategorija do 88 kg, beli pojasevi u finale. Šćepan Drinčić, ekip Fabricio. I Bojan Arsić, sekunda. Tako je! Women absolute applications will be closing now. I repeat, women absolute applications will be closing now. Tatami broj 4, Anton Lajkov, Mr. Jiu-Jitsu, Bence Tot. Tatami number 4, Anton Lajkov, Mr. Jiu-Jitsu, Bence Tot. Action Racing. Kartiz veren. To Vlada vodi, Stefane, to Vlada vodi. Dobro je, ja vidim. Tatami broj 3, Svetislav Mađarev, Damjan Bujokov. To majstore! Ajde! Završi Vlado! Bravo! Još jednom, Tatami broj 3, Damjan Bujokov i Svetislav Mađarević. Ma ne, kako bre njemu jebe?
Kako njemu 2 poena? A već je dobio jebodi. Ajde, ruši! Dali ga bre! Puštaj Vlado! Tako je! Ajde! Drži ga! Pet! Drži Vlado! Ajde! Možeš, ajde! Nisi se, smiruj se! Drži Vlado! Bravo Vlado! Bravo! A šta je bilo? Ko je pobedio? A? A ne znam odakle 4-3 kad je ovaj trebao dobije 5-2, bre. A? 4-3. Kako 4-3 kad je trebalo bude 5-2? Ako su računali obaranje tamo. Ko je dobio? Do jaja, brate. To mi kaži, bre. Bravo, majstore. Pobedio. Dobre, ali dobijem infarkt, jebote, za malo dobijem srpsku pičku. Ja gledam šta vrti onaj tamo, brate, na poenima.